Nilib lem salong offline tum cheklojon sirke ba farman sang kelong lea jok rat aning kipung renti. Vosik ni phaing kora trok ada porphai sirke pen nilib emisi constituency ka parlo. Nilib lem sasai hemalong ong dung online kali pipen sang kelong dun deara tum thur paksi online palut seragra sang nang pipe prap non kali pote ang songanta che song dam de pusi raratum ki hanga jamek dengkon. Jasemet kidu kelak hemejang re tekok tiki kiculong le kijunong le hoi inglong raratum kiculong japhan kirap unke lem sasang kiron taisi hedung adim lo pusi raratum anin ketelo. Bonta nilib lem salong ratchari ke palut chok jok achitim sose kiduk de hoi inglong raratum sang kelong le de penajok aning ke kang raratum thurpak nangdolo. Lapen non ki kibom nilip lem sa chunda dilip sing narpen ke than pon ke documents ke thondam thailo hadak pensi ke claim clerek nitum ke documents ke pon atum chat ke claim ke hadak officer atum pusi rada phan than pachini pon lasi sang kelong learar tum karjupon ke nilip lem tong ke chok chema mate food and civil supplies asai kamatum ta ke chok che dokok ma pusi karjupon terapon. Lapen non ki kibom nilib lem samai pu ronjon tok bike mei pu arpu panghor lok chot kuta rapen ninge ponrenti sang kang thum damta dunong le lapen sang keron ponta ke parjupon pesi keong puta nilibarat pen thurpak pen jaipon lapen sang akada kimi selam pon nang popua men penta tangka ken alam kita nang klang pon pusi raratung pen jongpon news report Malong News. Nonton yang tu mula lem sasai hemlong, itu ciklu yon pen ni kawan si nang tu mula sasai hemlong acedol. Jika tu ialah pensel mana tu ke prai ke dusi ong ni tu mesti member ke kai ke maka dai tu ta ada pasti ni tu ke hokai siang bong ba ciklu yon bong sangat jor hula. Ani sini ni bani thombak dudun ko bad bakian ke la puson tu ialah tu si lempon bom lo. Tilo sang ke jor husi presiden mai puga kenang do cot puyan mah. Kali setame labang sohot ni tu ke langan kita liban tangan nang kok zaman ne banglong le dalam mane banglong lo ma setame kenang dulu tu ni tu si phapo meeting cengwai so discussion kon son ni tu do. Bakian bangke mai pu bangke saya hemlong do dun de. Mane kai ke ni tu makenang do pusi tame hem ni tu kam do ko pasti ni tu unun verbe. Ini ke hokpet ke mai pu yang sawe pote secretary ta klemun e hokpet ke mai pu ta do nai. Nanti nang lagi do dun pakom he ke non ke bang gilang ta lo son se klem ma. Kali lo la nili tu makenang lo ta la ke secretary pen ba nili tu member pen jong si ko pen ke cing ki thana yi le pen ke do nai ya kam an ke ni tu do ko ke bang gilang bang ke penang la tu ningge mane idet bantu ni tu na domine setame prai ke nili phanang than si amuka dari sang pi po masini ta son son thega da ta do setame nang than si ong teli nang than te pi nili tu ne son ke apol nili sibak sipitikana ripen tani long lunde sang long lunde la sang ai long wek nang ima pulu nyali sangkot ke do ke rison kar ke do Sementara ke milong elo ni itu makaban lah. oh long lunde delo ni non ta Apran pangerong long bom. mentu Lapu iri pen ber nangi palong na tum ber dun long lo ma. ber dun long lo sita long lunde delo Lapen ako kaprek la son a dokumen saya pidu nai pun na tum pinong lo ma. adha card thon tu adha card pidun elo la sona akadang ji puta nilitum nangji an ke nilitum pidun elo sita long le delo pini ani enta sang long dun de delo Senal tum non pilo pupo ke. nilitum ke long wek nangji sang long oh sang long nangi Jonang kok gike. Apran kala hay karben long bom lo la sin nili tim long ja fansi nili tim cipaduk. Ko ana ne dokumen ti sang ho ke klem ho ke so che klo le nilitum nang enende puta mo che klo ta so che klo parmanta nilitum long iglok piti sita non nambang ke ko pe posi ke long i de ma nata aso ho ke che klo jon ni jon thom le nang enik dun de sita so parman nilitum long i non ke nilitum ha Januari penta sang long i dun de Nalo tum ke bang ke konat pen lo. nilitum avang ke borsa litiron rong pe ana ke hello bong tum jo Ikeng ekeng pen long long se nilitum ke vang
Angke poisa ta ve oto le nang dun ji sita nili tum poisa ve chong da chot ke mati bong tu. Ke poisa ve lu nili keng pen lok si bang. Nili tu keng ke bang lo. dang nang dun pon ke sang long pu ma pu pos sang ta pon long le. Di mene ipusi nili tu nang kapon idun pensi. Anak Ke non ke nili tu bang na sali tu rong asal pimar bang. Ke nili. Trok ho do. Ke nang nang ji dun da lu de. lem salong la pon munit ke pangrum nang ko alam the pachini ma ini nilai blame salong ke pangrum nang ko kalam thi ke la halo ke dam tang ningkan soselo nilai tu rong dokumen pangrum thap pusi nilai tu rong dokumen pangrum kilo ke dam tang 2022 Oktober cek lopen sini nilai tu dokumen submit kilo si within 60 days sang bong si lamang swab card ration card active ji pusi nilai tu mafan nang pachini pen yok sini nilai tu rong don mi kala tu mafan pachini pon lo hala bangso 60 days sang bong pen Jun ceria lop ini 60 days ang mo ading bang kanon ke already 7 months ke par elo. Nang sojo ini si nilai tum rong arat tu mang nilai tum apa na pressure nang elbong lo nilai tum documents nang pangrum ki nilai tum thok ke paru nang pidun nang tum choice ration card nang pachun pitek therek ma. Sinilai tum damang so alam public kana alam dokok kana posip ini nilai tum dak nilai blame salong. Pressure nil tung public men bang linang ko ko lapen jo labang solam ko son ma pulong te je lak nil blame salong committee to decision ko son sig enma ba committee to ma pan nil blame sahin secretary hin pen ko son responsible si do ma pini ile tung rat thek prong lo rat chini prong lo si halabang solam thik ni than kon de se ta chok lo la si pini nil blame salong kuson si rara tumpan bewar malah ke naik tumpan dulu kita pini gardak pen longpon nasi je 60 days adim non 6-7 months par elo nasi immediate namang so ration card je la offline ration card amukha je 12 digit numbering dolo so 12 digit numbering ke datang tumpan kuson si active ji malah ke nili blame satum daito channel ko lapan secretary sar along responsible channel ko ate officially ke secretary si responsibilities nili je lem salong chairman kala ke mai phulo dak nili lem salong dak office salong kuson si ke du ke thak nai ma committee kuson si organize nai ma la alang le tum opor lo sinili pini na tum social media atum ke bang nili tum public ke bang kachatong long alam thike nili na le tum pan ptf pen alam thike than pon ke pachini pon alam thike la hanlo la si na le tum ba nili barat doan sitame nili lem salong itum sang kelong dundi akorte injir apen sarpisa ku popai purun apen members on the front si ini masuk meeting long citong ke kosinya kripar piglo apart hinia kripar piglo tu nilit tim media tim tu ona citong nupen lam thi ni ke than tholong kota ni chopar piglo nilit puni ke nije chok cedat kota ni pan arnament ni dia tu tha lasi itu akisun ka dogo ta dolo sang kelong tu ba ningrong lo bonta kelong le ka chiru lo lakan nili ning dolo nili ning ta dug lo sita nitu un anten sang ipalong ay bol ipon po kidam tanda bol ipon lo long le chalo sa ni an bol ipon po labang so pinap diang po ni office dampen nili members mo pon pen so dak pen ta chingwai dam po la pen jongsi jongsi ansar mesen ba henoriam sana tma puthop nili la sang long le ko ti la pen injil la pen members tom phan ba ke thege din wan chang se ko chingwai pen ako ang song an de dam so ni na tu men lam chak chi chak lo total la nili blame salong card pa kwando non ke pharokrit program toxic cap 1690 seta lake manilin ko lin hukap le gelong le manilin khoga ta do seta non amat ki pibom aphai la pen kelong le lang aphai kwando no 1690 ration card pibom lo la pen gelong le aprang ateng ko 3314 do seta non gelong 1690 be la pen an gelong le la anda la kelong le ke omunak pen nang tum ki paloi phan tuan update bom lo kwan bor ipon lo nang ni thone lo pon bom lo la pen ai hangon ai proof preta do lang ration card bom 90 ration card ke long le lang ai proof lang pon ai proof tang lo si pu don ta sanang dun de la pen ko mane bang khong bong bang thong lu le tum non ba hini la son dun bom lo la pen sang nang kam bom lo la pen akimi ration card non ni phir up si pon bom lo la ke mo september ko sini phan lam thia da pen ku dun la si non ni upgrade pon bom lo la si la ka chong hong an wal ga jasmet ke la si ke long le da dun ta ni dun an ina pen up diang bong office dam si ki me sanang thek long po sini li pini tu ching wa la an than nam po atum decision nang pe teng an sini li klem pon tu la pen ni long hakki ji pon po kedam tangan nang tum la dak lem salong executive meeting do de kona ho kedam tang sang ke company ni executive committee ha room se dolo yo dolin lo sang ko sama non la anja ka than lo ki piaron da than lo anda chingwai kon lo la pen
offline tum pilong le pu ke nili mithang kali ang songban order do ko sin nili pilong le dalo la pen aprang ke nili online offline na pirapel lo bonta inu bhai ni tum na kan check pen ke fair pen pon nili pilong de chingwai lin sa ko ki bang ke online ang pichol lo government aron ten ke online ke do sang pichol nang ji la sin phan ku chon Nale gomasi nale panang kathar manang check la puson do le inu tum bhai na benefit tum to lo ni tum ke mithang sa dhar card ke sibadu si long posin din ke long na aron ke long na ja ron an tum long nang ji polo la so tin sa ko nili executive phat si chingwai tholo tangte na bangso asai jong si pachun theke dat pute nang di hin ben ko pilo ang ipichin phan member fetching wai po la pen bang government na decision ko bisikle ma ai tum harat han hang thul ko hang thul Tengte mo pen inut bahini tum kaning je sang tiat edat la pen ciklu jon yo praman ciklu yon pichot ko puana ho la bang ni thelong len tum se restart do ni le chiklon ba ni pitu ta pidal lo chiklon lang da pinon ni thang la so dai bang belang thelong len lang la bang ki na li ang ni pipon do tengte la lemsa asange service ke do tum mate sakuri ke do tum hange pilong le pu puana ho la ke na le tum ni li lam ka li ni li secretary se ke pu lam ka li na le tum news ka por he tum na tum se thek thulo government na news lo bang government tum than bom lo government service ke do tum ke ration card apply long le pu bang ke la ke aron do le ni phan apply la prang in piso do ta sakuri tum card ha lo se ta nu bhai ni tum ke jama me do lang ta ni la mentini ni er ta ni liang se hang lo ta la tum ni oi la ko government aron na teng ke sakuri ke do tum ke ration card en long le ali bote hala sakuri bang si iri nei bosi government na tum na sar na than nu Ita na tum prabjin pen la executive ke doi van pinya kama tha dolo ma pena pon boni dilin pon samo pha at pon dosi pena big nili bayang ni Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.